Kaunti ma Kisii nyakoro mgajuang lit kod kuyo kwa kogweng magishore kod manyansi e kar chung'od bura mamugirango e kaunti ma Nyamira bang' jotugo mokariyo thoe masira mar mil Polo manyochwado gi kagi tugo adhula. Jotugo go yangore ni nyotugo tuko osiep mar adhula e paw skund primar ma Manyasani kanyo koth chwe. Jotugo manyingi Joshua Nyangeri kod Samson Bosire noyudo hinyruok marach bang' teko mar mil Polo chwadogi kendo githo ka iringo kodgi osiptal. Jopiny okwayo piny owacho mondo ket masinde magayo teko mil Polo mondo kik med hinyo jopiny. Hadi ilitokea na huko ikakuja kama moto. Kila mtu mwenye alikuwa kwa uwanja walianguka chini. Lakini kwa huyu wale walikuwa ile side hawakuanguka. Kapata Samia ameungua kifua, mikono, alafu na mapaja. Na huyo kaka alikuwa ameumia tu mapaja, ameungua, nguo ilikuwa imemshika. Ni hapo mbele tu kidogo, some 20 meters away. Hata chini imechomeka na imechimba, nyasi imeungua. Tulipata anatokwa moshi na alikuwa na nuka moto. Nguo zake zilikuwa zimechomeka.